tebe da pokažeš šta znaš. Opa! To je to, contest make! Idemo dalje! Opa, to je dobro slučaj, bravo, brate. Zato će vojiti, dalje dvoje. Opa! Disaster na kvoteru malom! Ajmo Ana, bravo! Idemo! Opa! Road to Peki! Ana, last trick! Ajmo Blunt, ajde još jednu! Ljudi, umorila se Ana, malo odmori. Ajde, dajmo je par sekundi da iskulira. Dajte buke, evo ga posljednji trik ženskog skateboardinga danas u Novom Sadu. Ajmo Ana. To je to. Publiko, ćemo da damo šansu još jednu, a šta kažete? Ajde Ana. Ajmo, Ana. Ajmo ljudi, dajte buke! Ajmo! Ajde Ana! To je to! Ženski skateboarding is in the house today! To je to! Završili smo sa devojkama. Klinci!